svima, u ovom klipu učimo ispitivati tranzistore. Šta je tranzistor? Kao i dioda, tranzistor se također ubraju u poluprovodnike, s tim što je tranzistor aktivna komponenta. Klasičan bipolarni tranzistor, o kome će ovdje biti reč, može da radi dve osnovne stvari. Jedna je da bude prekidač, a druga da pojačava signal. Mi niti ćemo praviti prekidače, ni pojačavati signal, nego ćemo ispitivati njihovu ispravnost. Postoje PNP i NPN tranzistori. Ja sam ovdje stavio 4 vrste tranzistora. I ovdje sam nacrtao različite tipove kućište i njihove oznake. I raspored nožica. Znači za ovo nam treba instrument. Opseks prebacujemo na diodu ili pištolicu. Uzimamo prvi tranzistor, po crtežu vidimo da je ovo kućište TO247, znači baza je prva nožica. I sad utvrđujemo da li je ovo PNP ili NPN tranzistor tako što na bazu stavimo negativnu nožicu, a sa pozitivnom ispitujemo kolektor i emitor. Na ovaj ne možemo utvrditi tip zato što je neispravan. Znači tranzistor nikako ne sme ovo raditi. Znači nikako ne sme biti u kratkom spoju ili pokazivati beskonačnu otpornost. Znači ovaj tranzistor bacamo. Sad imamo drugi tranzistor. To je znači TO3 kućište. Vidimo da je njemu baza ova nožica, emitor ova, a cijelo kućište kolektor. I sada, da bi ispitali da li je ovo PNP ili NPN tranzistor, negativnu nožicu stavljamo na bazu, a pozitivnom pipalicom ispitujemo ostale kontakte. Znači vidjeli smo da ovo nije PNP tranzistor, nego ovo je NPN. Tako što stavljamo pozitivnu nožicu na bazu, a sa negativnom ispitujemo ostale kontakte. I vidite da pokazuje vrednosti. S tim smo utvrdili da je ovaj tranzistor ispravan. Znači kako utvrđujemo da li je NPN ili PNP. Po mom crtežu vidimo da je baza ova nožica. Idemo nasumično, stavimo pozitivnu nožicu na bazu, a negativnom ispitujemo ostale kontakte. I ukoliko pokazuje vrednosti, to znači da je baza pozitivna, a ostala dva kontakta negativna. Znači ovaj tranzistor je NPN. I on je ispravan. Kao što vidite, nije u kratkom spoju i nema beskonačnu otpornost. Sada pristupamo ispitivanju drugom tranzistoru. Po kućištu vidimo da je to tranzistor isto, TO247. Njemu su raspored nožica baza, kolektor i emitor, znači baza, kolektor, emitor. Sada stavljamo negativnu pipalicu na bazu, a pozitivno ispitujemo ostale kontakte. I tako smo utvrdili da ovaj tranzistor nije PNP, nego je NPN. Znači pozitivnu nožicu stavljamo na bazu sada, a negativno ispitujemo ostale kontakte. I utvrdili smo da je ovaj tranzistor ispravan. Znači nije u kratkom spoju, niti pokazuje beskonačnu otpornost i nije probio, kako da kažem, nije probio provodnost, znači provodi samo u jednom smeru. Zato ispada u poluprovodnike. Sad imamo treći tip tranzistora i to je kućište, kao što vidimo, TO92. Njegov raspored nožica ide, znači zavisi od okret, znači emitor, baza, kolektor. Baza mu je u sredini, znači uzimamo negativnu pipalicu i stavljamo na bazu. Onda pozitivno ispitujemo ostale kontakte. I tako smo utvrdili da je ovaj tranzistor NPN, zato što kad smo negativno stavili na bazu nije pokazivalo ništa. Kao što vidimo sada pokazali vrednosti, baza mu je pozitivna, što znači da je NPN tranzistor. I ovaj tranzistor je ispravan. To je to, nadam se da ste nešto naučili. Ostanite uz nas i bit će još klipova. Evo malo literature da pogledate.
Evo znači pauzirajte i čitajte polako od početka do kraja. To je to, pozdrav.